Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In bago tibaw, mag-subscribe na. Lapayan nyo na dupunin bell supaya kamu ma-notify bang ang video bago sin admin. In topic na to na ini, kisah. Aun ni kisah sinambuog tao pagnganan Mat Lela Dupang-Dupang. So without further ado, let's go. O nambuk usog ingan niya hi Mat Lela nakabutang hahambuk kauman gimba in paggual kanya sintaw hi Mat Lela Dupang-Dupang. May di gualun Dupang-Dupang in buhok niya mahaba ubos na kumun salta in pungot niya marayaw in kaayo po tinusay matto. Hi Mat Lela nakalainin palangay niya. Matagi siya magukil kahoy, hinangon alupan usog ang paniya hiril pa bata-bata, hinangon panayaman, di mapatutbukon, nakalain tod. Inbay niya mura, nakalain day sa pasal, wayroon lawang iban tandawan niya, biya sa pantuntuong. Biya din in pagsod niya, palaumbay bang way lawang, inlantay sinbay niya, hihinangan niya lungag deng ha saom, pagsusuran niya palawm. Sa tiap adlaw ahad magpa-masjid siya, maglano sin masjid hakaw man nila. Susuon niya in baili, ampan niya sunukon. Sumagawa di siya magsud palawom sin masjid, magsambahayang. Ang buhok pahalin nakalain kan Mat Lela, di siya mag-iyan ha sin katas, bangaon sin niya katas, pasambian niya pisita. In mga kabataan akkalan siya, in sin niya katas hangpu pilap, sambian sin hambuk sin pisita. Amupain kuya gi Mat Lela. Aun waktu pagpiriton niya in sin katas iban daran siya maglukis sin dahon kahoy. Hinangon niya sin. Aun baybay hi Mat Lela ha higad sa pa ha isok giba. Daran siya rito magkumpul sin lupa, hinangon pasaki, hinangon niya bricks. Way kaingatan sin tao bang unon niya mga lupa hinang niya batu-bata atawa bricks ha isok sing giba. Hangkan lawng sin tao hi Mat Lela Dupang-Dupang. Ang bukad law kibla ni Mat Lela ti maghaaon bata-bata ang paianak biyutang sintao ha lombay niya. Way kaingatan bang kansiyo anak. Aw nambuk sulatan katas halawm habul sin bata-bata na may taingan sin bata iti bulong. Nainuyo hi Mat Lela. Halaw matay niya may taba biyugit marika ako in bata ini sin ina niya. Asal dupang lawng na lawng ni Mat Lela. Aw punta yayupot na hi Mat Lela in bata-bata makasimala sa hi Mat Lela kan tibulong natutugmayan sa abuhi tibulong yakasakasan niya hi tibulong daw na tug na kaw pagpahalok anak bang kaw yan lumaggo na di na kaw makatug magpahalok ha jaman mo in mano siya magsusungin jaman di na magtug matagi maghimumungan sin sanin baran nila kandi way nakahati sin himumungan nila magpatay magikujangki hapagkahi narasin pag dunya. Ayaw na ko magtangis anak ko lawng hi Mat Lela. Sabab bang ko magtangis kan tutuod karungukan sin tao in tingog mo. Makaingat sila sinin ikaw yari iipat ko tan tutuod in sila mga sugo anak isyo ko. Haw no takaw na takaw matuna ako sin tao nagkakasiiban ina mo. Jari ayaw na ko magtangis sa rayang ko. Lawng hi Mat Lela biatuin soy-soy niya kan tibulong. Hiroon taway tuod hi tibulong tibangis. Sa kaula nakahati sin bistara hi ama niya Mat Lela Dupang-Dupang. Himakas niya sabi Mat Lela, magsukol anak ko di matungkaw pagkabuhi ko. Ina ko magkasusa na dya pagkaisay sa kura. Mataod tao ako ayaw salta lalayuan nila ako. Inagi nila katan in kakahinang ko way kapusan. Sumagawa ha panaymaan ko in kakahinang ko aun paiddan niya. Iwan pagyan ni Mat Lela kadtibulong in tao imyan ka ko Dupang-Dupang sabab sin maglano ako sin masjid salta di magsambahayang. Biya di inin kasambahayang ko bang ako Dupang-Dupang. Sabab in Dupang-Dupang way na uyajib magsambahayang. In sila bukon Dupang di minsan lumano habay sin Tuhan. Sumagawain ako malasaha tag-ipon ka ako hangkan ako maglano sin bayan niya. In mga lupa piyagkumpul ko hinang ko batu-bata atawa bricks ha isok gimbay ni sabab sin mawaya ako magpatindog masjid bago
ipagganti sin masjid yaon. Mga tao bukundupang way nakapikil sin magdayaw ha masjid gyawok 5 yaon. Nagukil ako kahoy alupan sin usog ang pahirihil habata-bata supaya sila bukun awam hasusungon masa apabila lumaggo na in napsu amuna in umbul hambuok ato sin kabuhi nila tanto mataod in maraog sin napsu. Magsukula pagkita sin video, please like, comment, and share. Ayaw ka mo malupa mag-subscribe. By the way, shoutout kan Ayang DP May Ariana, shoutout kan Brad Mads Aranan Hajirol, shoutout kan Brad Joel Kizoli Papa, shoutout kan Brad Muhammadin Aziz Hamisain Alibasa, shoutout Hakras He Brad Al Najmir G Saleh, shoutout kan Brad B Najman Atiul Ali, shoutout kaninda Laika KBL, shoutout kan Loling Julaid Hamsilani, shoutout laong na mga taumang durupang, shoutout kan Brad Jujus Jamiri, shoutout kan Brad Phoenix A Raja, shoutout kan Brad Rajmin Ibno, shoutout kan Brad Benchmark Yusuf, shoutout kan Brad Muhammad Arkin Maani, shoutout kan Brad Valdez Saijuan, shoutout kan Brad Ajmi Bading, shoutout kan Brad Al Maktoum Ahmed Joda, shoutout kan Brad Kalasahan Syadimar Mansya, shoutout kan Brad Gengmar Razonable Indanan Dengha Davao, shoutout kan Inda Dels Mia Rasud, shoutout kan Brad Dins Ijal, shoutout kan Brad Albadak Abdul, shoutout kan Inda Adelaida Sayadi, even shoutout kan Brad Ras Sangkula. That's all. Shoutout pakatan demikian sin nagkikita. Stay safe, kamay daran. Assalamualaikum. Bye bye.